Biz bitirler тоже гаилеге булышырга тиешинде. Хатын-кызларның үзләренең эше бар, балаларны карарга, бакча эшләрен. Буш вакытта без менә инде кыргыз әти-әниләр өйрәткән шомаса, шул тәмле әйберләр ошасы килә бит инде. Буларны кына ашап булмай, тәмле әйбердә ошы менә шул вакытта булышып инде гаиләгә шундый тәмле әйберләр сирәк-сирәк пешереп алалар инде. Хәзер менә без вак бәлеш пешерәбез инде. Ул шулай олы бәлеш сыман инде, шул начинкасына тегерне инде. Ит анда бәрәңге, тоз инде, борыш әзгенә саласы инде, тәмлелеккә инде. Шулай вакыт итеп кенә ул нигә ул тиз пешә ул. Үзе бер жактан, үзе тәмле ул менә бер ашаганда сразу бер кеше ала да, ашаганда бер-ике эшне инде кемнең инде аппетиты була инде. Шунысы җайлы ул менә кулдан тотып, үзе кеше ашый инде теге зур бәлештән инде, нигә салып бирмиләр инде. Советканы шулай итеп, шуңа җайлы инде. И жолга да алырга була аны, чыкканда берәр кырга шуныңдан җайлы ул. Нәрсәдән эшне башлыйбыз? Эшне наины как камыр нитәбез инде, камыр куябыз инде, әйме? Менә алабыз җибәрканы инде, атабыз да итеп салабыз нигә инде. Советка җибәркә салам инде, мин обычно теге традиционный камыр чамаса инде, нигә камыр әзерлисен, шул чамаса саласың инде. Вот и все саламда. Анасы кошыклан сразу. Минемчә, мин үземчә нисек ясыйм инде, шулай итеп кошыклан тузда салам. Шамалап инде. Сез ярты кашык туз саласызмы? Юк, камырга туз артып булмый ул. Инде шул бер кошык шамасы туз салам, анасын хәзер кошык алып нәрсәгә булдым инде мин аны менә итеп. Булдым да нитә. Миләр шулай итеп бута-бута. Олар хәзер бит инде яшьләр миксер белән эшлиләр. Сез кул белән эшлисез? Мин кул белән кисә йөргәнгә кирәк. Безнең вакытта андый әйберләр юк. Нәрсәләр бутап алабыз да. Бутагыз салам инде теге графиндан су. Нәрсәләр итеп тагын бутап бетерәбез моны. Тузы җибеп бетсен. Монда инде тузы җибеп беткәнче көтеп торасың. Менә гомбагаш мае салабын шунда чамалап кына. Бу камыр җитешсез булсын дисен. Гомбагаш мае салабыз. Аннан соң тагын бер бутап алабыз, әзгенә иттереп. Гомбагаш мае салабыз. Аннан соң инде хәзер аны иләп салабыз инде. Иләпне алабыз. Иләпне алабыз да аны иләп салабыз. Хәзер инде кайчан монар иләмичә дә булады, но күңел чиста булсын өчен инде мин элеккечә инде илим инде аны. Иләгәч инде бер нәрсә керми инде аны, чиста була. Кайчан бит инде ташларда кирәндә, ниләрдә керә, бүтән әйберләрдә, шуңа нәвә итеп иләп аласың аны. Иләп бүтән аны салам инде чамалап аны күз күрүшә карыйсың инде нихәтләрне саларга. Аннан соң тагын бутый башлыйсың. Күрәсезме? Эре ниләрдә чыганда. Эре ниләр. Шулар ләпмәсен дип алар, потому что инде бузалар алар. Шуңа без өйрәнгән инде шул иләп белән эшләргә. Ниләр ничек эшлиләр бездә шуны. Аннан соң ончалгач инде иләкләр шуны кашык белән бутап алабыз инде. Бутыйбыз. Вәсима абый менә ничә граммлап сез? Мин граммлап нитмим инде, менә күз чамалап нитәм эшлим инде. Аны бит теге граммлап теге нидә фирма булса инде сатуга нитә ясаганда граммлап ясыйлар бит инде. Но мин граммлап түгел, үзеңә ясагач инде күз чамалап ясыйсың инде. Начинкасында бүтәнсендә шулай итеп ясыйбыз да. Хәзер камыр ясыйбыз. Камыр нитәбез. Пешерүгә осталык кайчаннан килде? Ну, аны мин теге еще бәләкәй чагында, яни җанда җөргәндә бит инде карыйсың бит инде ничек пешерә. Ул вакытта безнең теге тормышта инде теге зур печка бар инде, русский печка диләр инде. Яни чугында да былайдыр камыр ниләрне постоянно пешереп торадыр инде. Менә кайчан мин окулга киткәндә дә, кайтканда үстәлендә ризыклар бар инде.
Бәрәңгі пирога бүтән әйберләре бар енді. Бір қошанда үстелінде ризықсыз болмайды ентеге. Орыс еткенде бұл бішкі қамыр не бар енді. Шума нәрсай тұрға бұталабы аламыз да әзір бола алмай бірнеше менде. Иратлар кухняда булырга тиешме? Неше Но мен нәрсе айтам мұнда тұрмыс бойынша енді ол. Иратлар міне болысшалар енді бір жоқтан, әйме? Иратлар бит ол особенно мен менің кадры білем ит ішлерінде обычный иратлар ішлейдір енді. Ит ризығында. Иратлар ішлерінде ол тәмізек сыма боласыма. Ну, ол нерек енді нешік. Тұрмыш нешік бар. Болысырға керек енді бір үзігі. Гілнені менен болмай бет енді. Күтіп тұрып қошан. Қатын қыз бұшыйда қошан сеңа үстелге әзірлеп қоя. Ана өзіңе де нетіге керек болысырға. Соң үшін Мен білем сіздің тұрмыш иптәшігіз Роза апа да бик әйбәт пішірі, бик тәмлі пішірі. Біле ол пішіріп көрсетсе, аның еще старақ болуды. Ол бейті қатын қызларғалар профессионал ішлейлер енді. Біз как любительский гына ішлейбіз. Ең яқшысы енді бәлісінде мұны қонақлар келгенде бәліс әзірлесең, ең тәмлісі мен бәліс деп соғаным енді біздің рецепттар. Бәлішіне еш әзірлейсіз ме? Ну, бәлісіне мүмкін болғанда, уақыт болғанда әзірлейбіз, ол бәліс тоқылықлыда, ол тәмлі де. Ол біздің бетінде тігі национальный гордость деп әйтірге де болады. Тортарлар осында бәліс ол біздің тігі деп әйтірге болады. Біздің рецептен енді. Ол неге бек тәмлі болады, потому что қомыр ішінде иті де не еді, бүтінісі шулпасы да қомыр ішінде. Васим абай, менә мен сезнең өстәлдә кунатакталар да күрәм. Сез кунатакта белә эшләмисезме әллә? Мен тоқтада білесің, жойсызырақ енді, мында әзірек тігі вольготныға. Тоқтада ол не, бәлекейген әйбір ішлегенде енді, тек кесірген, итірге. Но мен тояу мұна мұнда ішлегенде. Ну, мұнда, мұна мұны үшіні баштағанда сөтті баласың енді шиз тартып. Егер әйбеткін әйтіп, жуып баласың үстіліні. Васим абай, қамыр нендей болырға тиеш, йымшағырақ ма қалтырақ? Ну, қамыр әзірек контракт есарға керек. Йымшақ болса нете ол? Үзіп кете. Контракт есасаң, мұны бітана нетесің әлді, жиесің шынасың. Міне қамырды бітірем енді қазір әзірлеп бітіргеш. Ана мұны сезесің енді қолынан, сезенді қолы әзір екен. Біз аны жетісін үшін целлофан пакет аламыз да, целлофан пакетке набайтын бір 3-4 сағатқа қойға бастырып. Әлеке аны ауылда нешекілері, жашылайтын целлофан юғы етенде. Onlar tomurları da bir miskada şüpürek bilen türüp koyarlar diye. Ne bulak əzirləb koyarsan da, şüpürek kapılıysan da durağın bir 3-4 saat əzirlənə. Kamır жетişədi indi bizəni. Жетişkəş, onu alasın, и уже ризыкны әзірлей başlayısın indi. Ну, kamırda обязательно bir 2-3 saat, 3-4 saat əzirləsən lütfü olur. Жетişə bітə olur şimdi. Mene hürmetli cemaatler işlikini әзірлеп қойдым енді мен аны. Мында бәрәңгі турадым да енді мен аны уақын айтып бәрәңгі итіне турайсың енді. Итіне тураға соласың тұзын, әзгіне бұрышын, шулайтыр бұтап әзірлеп қоясың енді. Аны соңа енді неге сіздің уақытны тұтмасқа бәрәңгіні турарға енді систартарға бүтінісі біле енді. Аның жаңалықлары yoğunda. Итіне турау да енді бүтінісі ескіше енді аны итіне турады уақылап енді шол бәрәңгі не білем бәрәңгі уақылығы болан шамасылап ішлайтып әзірлеп қоясың енді. Мұнда ит ненде ит саласыз? Мұнда тона еті енді, мұнда тона еті и бәрәңгі енді. Суғанны көбірек салырға? Суғанны мен әзірек көбірек солайым. Суған ол сочность берейін енді. Тәмдік бере. Суғанны мен зәлләмейм енді, суғанны солам енді. Пока өзіміздің өстіргес суған бар, проблема yok енді суғанға. Соған әзгіне бұрыш соласыз енді тәмдікке. Шулайттыр бұны әшілікпені әзірлеп қойдым енді мен аны. Міне көмір біздің 3-4 сағат тұрды енді. Міне қазір соны аламыз. Қазір керек кесіп аламыз енді аны пышақылар. Қазірінде мен қоям да. Міне қазір тоған әзгіне мұнда түсірем де енді.
ilep bunda hazır ne? Hamda komanı kesip alamız. Zapasta da kaldırasız bu. Bu kola sırası nitmeyim yani. Anası minanımına baytırıp nitamindi. Suzamindi ha. Ni yasımindi. Nigani porsiyalar yasarlar. Ne hamdan baytırıp suzup koyarız da. Kisirge joylara bol. Anı bitip bol gitip kisirge turkiler. Bunu böyle kataytıp koyarız da. Kataytıp indi. Doğru. Anlasın. Sonra ne baytır? Tutkalap ne baytır kisip olamıydı yani. Kuş şaması bilen. Kuş şamalı bir kisip olamız da ne baytır? Elip koyarız. Elip dibinde ne? Hazırlayıp koyarız. Baba teplerim oylap sırabız. Siz ninde may bilen kullanasız? Minde İran'ga indi gomboğaz mayılar. İsleme işsiz mi? İşsiz. Kim indi ne bilen yasında anlatığı ok mayı bilen nitibinde kagılsı. Buna şulaytırıp tuvara getir yasap koyarız. Tuvara getir. Her birsin. Her birsin tuvara getir koyarız. İkma torbular. Tuvara terslasın nitibimiz. Jeyabızan. Siz üzeriz koysa yaptan tulmuşunuz bilen? Men Barasovskiy rayonda. Sarman rayonuna? Elke Sarman rayonu indi. Elke tu ediler sundan indi. Nasıl kuşteler şallaga. Şallı rayonu, Elke Şallı rayonu. Nasıl Tukay getiriyor sapıydılar ana. Tukay rayonu kaldı o hazır. Bütün dokument boyunca var. Elke Şallı rayonu. Sundan etiyaniler tabi. Soğustan koytka sunda kuşkenler indi. Şallı rayonuna andaytaylık. Şallı rayonuna indi o üzün özel молочный комбинаты бар yanın. Anasın var hazırda indi elevator büyük zoru yanı tege. Волжско-Камский zonda elevatorlar var. Elevatorga indi tağın ne? Nersan da zoraya bir indi. Üzünün avaş promo var yanında ne? Zemler neler pavitular, yosilar, pişiyorlar. Ben şlaytırıp hacıya başlayıp zindana. Bunda tuvalet, şul tuvaletini hacıya biz indi. Hacıya biz. Şamalak buna indi. Onu sokkatadır benileri sonu ceygende. Tip tegizittir tuvalet sıradır alara. Sokkatar nominalar yosa olmuyor. Olup da geni. Tige alar işlerge zindana kın soyun. Aların o prosedurları работаны. Ne şlaytır yasadık da bizden. Haytır. İşlik salas. İşlik salabız indi. İşlik salabız içine. İtnek kübrek koşarga koy. No, manda indi şamalap salam indi mene. 2 kaşık. 2 kaşık tibinde iyi. İt maylı bulur ateşmi. İt şamalap обязательно moylu bulur gasme. Şindagi bilen men moyun salam. Если iti kısırgına bolsa обязательно iştegi moyunu vaklap salasın. Ne moylarap iti bolsa salmıyorsun indi. No, anın tigi soklары çıgar. Mene şlaytır banasın nite başlayız. Öyle başlayız yine. Mene şlaytır nite bizde elimde çıkarız. İturum mene şlaytır kısıp barabız bizden. Nişik matur bula. Bunlarınız kilip tıra. Vesim abay. Bu kimden kurganim deyinde bizden bir tige eleksolda turganda mene şlaytır yosibız indi ana imi. Mene bu yosaldı indi. Hazır olabızda kirgende maturguna aytırıp tabağa koyabız indi ana. Şulay her birsin. Her birsin şulaytır yosap koyabız indi. Mene şulaytır isbara indi. Konaklar kilirge tiyiş bugün menşaga deyip mene şuna biz niler indi. Vok belişler hazırlayıp koyabız indi. Kilgeç
Hükümet rızıkına tuğul, ir rızıkı da bolsun deyip. Ir rızıkına jetmeyin de o. Var bu ir rızıkı bir nerseni almastıra almıyor o. Ir rızıkına jetmeyin de. En yaxşı ir rızıkı indi o. Hazır onlar var, itler var, bütünüsü var. Siz bir tane iyi rizığı pişirip bilen birge varenyalar da yazısınız. Variyinde bolsan indi. Kıyarlar da tızlısınız. Bokşaşı da şulay bit. No, bokşa. Mine İrangan indi bokşada nitkes indi. Tutkoş bir 30 yıl bokşa tuttuk bitinde artırırlar. Fakat mine bu jutka pişkerisi. Sonda indi men indi kıyarlar tuzluydurayım, pomidorlar tuzluydurayım indi. Bozla sadıktan da sularını nitip tuzlap koyadırıyık. Bazda apko. Ondan sonra kışkını apko tadır indi kışkını. Mine tobagan ihadesi yaşlay tırasıdap koyasın indi anı. No, men sonap nitip turam indi mine nitip bitinde ezdirek moylap olsang lучшырақ деп санаймын. Тезгіне мына байтыр ezdirek moylap olasan anı. Anaсын жеткенде тоған бір moylap olasan. Кен bağış mayı bile maylısın. Мен күн бағаш майы бұлаңына. Ну, менге жайларға бұл. Не білен, жібітерге де керағанын түгі майына масакатлы да ол. Обычно ақ майы, енді, не деп енді, кісім ақ майыға нетер айында. Жібітіп нетер. Мына сылайтып, ezdirek sütten майлап қойдым да мен. И анасын шыны 180 градусқа неге пешката қоямын енді. Сойтып қоямыз да. Vakıtı? Уақыты бір 180-де бір 30 минут тұрадыр енді о. 30 минут шамасы. Қарайсың енді аны. Сүттер неше қызара башлады, өзі жетішкен бола енді. Ну түбі жанрға тиіш түгіл енді. Міне, сүті қызара башлады, сорғайды, все, анасын сорғанда тағын бір аласың да, малисың да, и уже жетішкен бола. Уақыты жетішті енді, міне қазір біз аны олабыз енді. Пішкендерін олабыз. Міне байтырып олабыз да, алар пішкендер енді. Парвар çöktü. Maylap koyabız, ezgin eğitirip. Ah, temli isleri. Biz pişirgen riziklar indi bundayma. Mine simbike qaraytırgan, okuytırgan xатын kızlar. Mine siz de o'zlarining irlerini tortib oling'iz hali, o'zlarining ishlaridan alarda buluşsunlar sizge. Şulay ettirip, temne ettirip, ebirlerini pişirip alsanız, 2 kol bilan, 2 kol togul, 4 kol bilan bu bik temne bola. Men bulduram deb aytırga bola. Mine самый главный turmushda men bulduram deb aytırga bolsa, xатын kızlarning da ko'ngillari ko'tarilib qo'ya ol. Mine şulay ettirip, irler de xатын kızlarga buluşығız. Alarning ishlari bik ko'p, turmushda da, bokşada da, bolalarni da ko'rgan kerak. Şunun için mine şulay ettirip 2 kol togul, 4 kollab turmush ettirga kerak. Mine şunu bilan men so'zni topshirib bitirem endi. Şunun için sizge bek zo'r salam kelgan uchun, mine şulay ettirib tushirib olgan uchun, şulay ettirib Suyinbekani o'qiy turgan, qaray turgan turmush xатын kızlar sizge qarab men aytam endi mine şulay ettirib erlarni azrak o'rgatilasiz. Bo'lsinlar sizni, jaratsınlar. Bulaygına jaratı tugul, emre iş bilen de jaratsınlar sizni. Şobatı jatalar. Pomidorlar var mı hele? Pomidorlar tuşa başladı indi. Şobatalar indi, tuşa başladılar pomidorlar. Bunlar pomidorlar indi. Bunda indi, mine bu parnik indi. Mında da işleysiz. İyi, bunda işleysiz indi, mine. Bu indi. Ne indi mine? Bunda, kakisi, kıyar indi mine. Kıyarları güzel giriyor. Mine kara kıyarları mine, yetişkenler indi kıyarlar, kuresin mi? Kıyarlar yetişkenler indi, kıyarlarına oşa parabız indi, katına oşayız indi. Mine, dalşı mine tekinde korasa banda, bütün üstünde kıyar var indi. Mine bu kuraslaygan sort indi, kuraslaygan sort, bu mine küzge kadar kıyar biri. Mine bunda olda berengi indi uysa, izideret. Berengi janda bu kızıl şögündür indi, kara ırlık indi, soğan indi, anlasın kişir, teginde soğan indi, çesnok, teginde ağaçlar indi, teginde vinagrat da, kırjovniktan da. Jileklergizden el girgen. Jilekler para indi, no.